Na ki henreungut ki MLA na ki laitali ki seng-seng perthei. Narilum kasi bajantia ki bamino na ki parti bakidon. Budget ikan National People's Party hak ni ki election badang syudap. Datang ka Dr. Amparin Lengdo. Kabayo ban peteng biang ya ka jinglong nomi kemat jongka. Kum ban Haidin kiladon hadu laingut ki MLA jongka Kongres. Bakan thub ya ka Dr. Amparin na Shillong East. Ba Mohendro Rapsang na Shillong West. Baru ba Kimfa S. Marbanyang na Rambrai. Ki balawan ban penyaso siya ka NPP badiakun. Na ketika parti hak ni ki election. Hari na kita gilaingut datang ka Dr. Amparin kabalapoy siya ka thong. Badioru bandan mentah ka kanhun menteri kabapejeru ikatanat ka koi ka khia bat karep karyang. Ki arngut ki wipat ki MLA ki kentup uba Jason Saukmi molong na umsning baru ba Hamlet doling ki badai na ka parti PDF. Hari kiteru baru arngut kilamat no ekajing syaram. U MLA bakadu ban matlang ketika ju kajing syaram udai uba asamlin malangyang. Uba hadin ba ular resign no kubu MLA ka HSPDP ula penyaso asyak NPP bat airang ru hak election MLA kabadang sedapsyan kabaka jing nyubut kelapendap haka kalai trik ujamang arjar apaulai. Dangsyan na kaliang jung kisaungut ki kartong kilapan pawe kaju kajing sengo kendit. Pas sengo lengo habakimat eketik jing syaram kabakim syam lapui perkat satya. Wat na kaliang uba samlin habakran haka sengi sajan kabade ka sengi nyubut ulapan pawe wala ula trehok bat wanra shibun karoi kapar nagapta ka konstituensi hari baru kita kim syam lapui syairu.